Ye, salibonani wo grade 3 male losikhanyiso. uMichelle uzasifica siphakathi kwesifundo sethu sanamuhla esindebeleni. Ulimi njalo yilo esilukhuluma kakhulu. Isihloko sethu namuhla esindebeleni ku grade 3 ngithi mina sithini lapha, yiso isihloko sethu sanamuhla. Sithini lapha. Ngizathanda ke ukuthi sixoxe lapha, ngilinike inkulumo, ngilinike imicho, bese lingitshela ukuthi nxa ngikunike umucho wona lo engunike wona, kumbe inkulumo yona le engunike yona, wena umele uthini? Kulebala elilodwa eligoqela inkulumo yona leyana ende, kasithandi ukuthi sandise ngamabala. Siyabe sifuna ngoba isindebele sinamabala aqondane lenkulumo oyitshoyo. Lapha sithini? Lapha sithini? Kulungileke, uthani ke ngilinike umzekeliso ngengithi sikuxoxe namuhla. Nxa ngisithi mina isangoma sichela abantu ngomsila wenkomo. Isangoma lwana umuntu ogidayo, ogqokayo, okwesintu, athwale imithi, abe lenqayi, abe sesiba lomsila wenkomo. Umsila wenkomo lo wana uyawutshonisa lapho kulomuthi wakhe khona, ehambe echela abantu. Abantu bakhona ababe bekhonapho babe beyizwisisa into yona leyo enziwayo. Mina engifuna lingitshele khona yikuthi umsila wenkomo lo wana okuchelwa ngawo ulebizo. Lithiwani ibizo lakhona? Siyalazi? Michelle, siyakwemukela Michelle, usukhona. Kulungileke, asilalele nini? Michelle, hlaliseka Michelle. Siyakwemukela, usifice sesiqalisile. Siyakwazi namhla inetwork ngani yahlupha, sithemba izasixolela siqhubeke ngesifundo. Usithole sesiqalisile Michelle. Isifundo sethu namhla ngithi sithini lapha. Ngifuna unike ibala elilodwa elichaza njalo umucho. Sithini lapha. Ngithe isangoma sichela abantu ngomsila wenkomo. Ibala endilifunayo leliyana elimele umsila wenkomo. Umsila wenkomo sithi lichoba. Sithi kuyini? Lichoba. Yiwo umsila wenkomo lowana isangoma esichela abantu siwusebenzisa. Sichela ngechoba. Ngithemba siyezwisisana. Omunye njalo umutsho ubususithi abantu bakalobhengula inkosi bacheba ngabantwana bamagenga aphaphayo. Liyabona kunxa kulezulu, kulezibungu leziyana elizithola kumbe kuma-tower light eziphaphayo eziyabe zigcwele. Abantu bahambe bayegola, bagole, bakupheke abantu bakupheke bekudle. Kuthiwa yizinhlwa amabizo abo. Bacheba ngezinhlwa. Ekuseni
sibone sekugcwele amakhasi akho kade kuphapha impiko zakho sekugcwele phansi bayakudla abantu kuthiwa yizinhlwa. Bese usithi-ke ngesikhathi nxa ihlobo seliphela, ihlobo siyakwazi ukuthi kuyabe kulinyiwe emasimini umumbu. Abadala-ke bawuthanda kakhulu umumbu owosiweyo. Abadala besebesosa umumbu ongani ususoma, ongayisiwo lwana ongamachaphaza, hayi lwana obuthakathaka ongomimo ongomanga kuthiwa ngamachaphaza. Ukhona oyabe ususoma usuqina okokuthi lanxa uwuhulula uwudla la awufanani lalwana owokuqala obuthakathaka. Yikho nxa singafuni thina ukuthi sithi omama bosa umumbu osusoma, sithi bosa ingqwaqwa. Umumbu lwana ibizo lawo nanti ingqwaqwa. Siyezwa, umumbu osusoma ubizwa uthiwe yingqwaqwa. Umumbu omayo lowo. Sibuye sibe inkomokazi esanda kuzala izele izolo inkomokazi yangakini, kumbe izele namuhla ngolwesithathu, izele ngoMgqibelo kumbe ngoMvulo, ibizwa kuthiwani? Inkomokazi esanda kuzala, esanda kuba lenkonyane, sithi yindlezane. Ibizo layo yindlezane. Sikubambe lokhu ngoba ngikhona ngizabuya sengikubuza imibuzo. Le yinkomo ensikazi esanda kuzala esithi inkomokazi. Nxa sizele isile konyane yalo sesisithi yindlezane. Kuyachiyana-ke umama laye osanda ukuba lomntwana, osanda ukuba losana oluncinyane, yena umama sithi ngumdlezane, umuntu sithi umdlezane, inkomokazi sithi indlezane. Bese kusiba lenkomo, sasizibona inkomo engelampondo. Inkomo zandisa ukuba lempondo. Nansi le ayila ngitsho inje njengekhanda lami elinja, lilampondo. Layo ilebizo inkomo, akukhethanga ingaba ngenduna, ingaba ngensikazi, ngaba lijongosi. Nxa ingelampondo sithi yingudule. Yingudule, inkomo engelampondo, yingudule. Inkomokazi esanda kuzala yindlezane. Umumbu ongathi ususoma yingqwaqwane. Abantu batsheba ngabantwana bamagenga aphaphayo. Abantwana bamagenga aphaphayo yizinhlwa. Umsila wenkomo ungachela ngawo, bangagida bewuphethe,
lichoba. Angisho lesizwisisile. Uhleke ngicela ungitshele ungichazele okukodwa okuzwileyo. Lokhu okunje ngithe yilokhu ngoba ngithe thina sithini lapha. Yebo Mel? Mel? Umumbu owomileyo kuthiwa yingqweqwe. Hayi Mel, hayi Mel angizange ngitsho njalo. Mel khuluma into engitshiloyo. Yini Mel? Ingqwaqwa. Yeah. Ingqwane. Yini? Ingqwaqwa. Yes. Yingqwaqwa. Nanti yanibala? Yingqwaqwa. Sikhangele lesipeli. Lokuthi isipele sakhona. Awomanga ngosusoma umumbu wakhona. Akusikho ukuthi usuwome qha. Ususoma. Kulungile-ke Michelle? Wena-ke uzweni Michelle chazo kwakho? Inkomokazi esanda kuzalwa yindlezane. Abantwana laba. Okunye-ke? Idanyana ngiyaqedi. Akungumuntu umdlezane. Uhlakaniphile ye. Umuntu sithi mani umdlezane. Inkomokazi indlezane. Very good. Okunye-ke Mel okuzwileyo. Sikhulume ngengqwaqwa, indlezane, sekusele okunye. Yikuphi? Sekusele okuthathu. Okuthathu. Mel sitshela okunye. Umsila wenkomo kuthiwa yichoba. Yeah. Very good. Michelle. Sekusele okubili. Hayi, ngikhuluma kangaka ngaphinda. Hayi, ngitshela nini okubili okuseleyo. Ngitshela into ezinhlanu ezingu-5. Ngaphinda ngachaza ngaphinda. Ngalinika amaphepha, iphepha lami ngalitshengisa. Hayi, angeke vele ngithabe ngiyazonda. Yebo Mel? Mel? Into lapha phezu kwetower light kuthiwa Mel, itower light yanga. Mela ukhulume kuhle kuthiwa ini? Ini? Sanyo. Yebo Michelle? Izinto eziphaphayo. Michelle. Lina. Michelle, ngingakhuluma ngezinto mina. Lina. izinhlwa. Kuyini ngithe kuyini izinto? Kuyini ngithe izinto? Kuyini izinto? Alilaleli. Ngithe ngabantwana bani? Ngithe ngabantwana bani izinto? Sikhanyiso. Iyakuhlupha inetwork bakithi Sikhanyiso. Sikhanyiso, ngithe izinhlwa ngabantwana bani ubukhona? Ngisikhanyiso. Izinhlwa ngithe ngabantwana bani?
Ngithe abantwana bamagenga aphaphayo. Abantwana bamagenga aphaphayo. Sokuselo kukodwa ikuphi? Besichazisa lapha sikhanyiswa kusitshela okukodwa esikhulume ngakho. Noma kuqanjwa kulandaba wena ubungekho. Sithini sikhanyiso? Sithini lapha? Kuyini okukhumbulayo esikhulume ngakho? Sikhanyisa. Isithoba. Isithoba. Ini? Isithoba. Hayi. Hayi ngiyesikhulume ngesithoba sikhanyiswa hayi. Hayi. Uzama ukuthi umsila wenkomo isithoba. Aso sithoba, nguyisithoba kade. Network yamhlupho sikhanyisa. Lithoba. Lithoba. Okugcina kasikhulumeni okugcina isikhathi sesihambile. Okugcina uselo kukodwa esikhulume ngakho. Kuyini? Okugcina inkomo engelampondo. Sikhanyisa the kuyini inkomo engelampondo kumbuzo umile. Uzwile? Inkomo engelampondo. Twa kuyini sikhanyisa? Yebo Michelle. Michelle. Ngundule. Hayi. Mel, kuyini inkomo engelampondo? Ngumdwele. Inkomo engelampondo ngilinikile amabala nanka. Ngilinikile nanka. Amabala wonke izinto ezingu-5 nanka. Phakathi kwalamabala yiliphi elichaza inkomo engelampondo? Yebo Mel. Inkomo engelampondo kuthiwa yidule. Bala nanku Mel. Bala nanti bala likhona la. Libali. Yebo Michelle. Ngundule. Hayi. Bala la. Inkomo engelampondo ngundule. Sikhanyiso bala la. Thwa kuyini sikhanyiso? Nanti bala. Inkomo engelampondo ngundule. Kathi lokhu kukuchiyelani leli bala lokuqala leli. Ulichiyelani? Ngundule. Yebo Michelle. Ngundule. Yingudule. Angisho? Ye. Sithe isangoma sicela abantu ngani? Asikhanyiseni. Isangoma sicela abantu ngani? Yebo sikhanyiso. Isithoba. Ngechoba sitsho njalo. Ye ngechoba. Abantwana bamagenga aphaphayo kuthiwa kuyini? Abantwana bamagenga aphaphayo Michelle. Ngezinhlwa. Izinhlwa. Umumbu ongathi ususoma. Umumbu ongathi usisoma. Yebo Mel. Yingqwaqwa. Inkomokazi esanda kuzala sikhanyiso.
Inkomokazi isanda kuzala, sikhanyiso. Sikhanyiso. Yebo, Miss. Indlezane. Yindlezane. Inkomo engelampondo. Yebo, Michelle. Mana sizwe isikhanyiso. Ani isikhanyiso la kasitshela. Isikhanyiso. Kuyini isikhanyiso? Inkomo engelampondo. Wabe. Kuyini isikhanyiso? Ngundule. Uthwali? Yebo, Michelle. Michelle. Yingundule. Yingudule. Yingudule yemphambanisile laphana kula N. Yingudule. Ye. Nampa ichoba, izinhlwa, ingqwaqwa, indlezane, ingudule. Kulungileke isifundo sethu ke sanamhla siyaphelela la. Lingakhohlwa kuvikezayo sibhala imhloliso libale konke sikwenzileyo ayokuphela kukathemu 2. Angitsho sizahlangana njalo kusasa. Bye. Bye.